minim se NPP for ahyase ye nneoma bi na yepese clarify kakra nanu bi NPP ebaaye no oma yehu se the NDC for ye no na enye na nkoyi nti oma yete asesa number 2 NPP for ahyase oh yera Jomahama ye twen wo se o betwa 11 ni mu ntem yera Mahama dum so no light ni gina so yera Mahama dollar no se ye kono ye jama at 14 cedis inti ye de beka asem yera Mahama se cement no 150 no 100 ni na sefo NPP for na sase ye keka kasa anyoma no de ompeso mo ye ni nyina ne se ye de to na daachi bi ekosoro a omatimi aka akire omu ho se ye gya ni sei ena mo ma ba ye ni sei mamen kan kire NPP for na no me kan ho asem ewa ha na me se ka bi ena me kire wo mi social media so efa economy ya memu challenges no Jomahama be inherit no 1 year we no amania Jomahama be hu bia no dodo na no NPP na dodo ankofado ana akose and that's a fact obetimi a debate because we NPP ni me say ka bim aho kire dum so ebeba dollar ho ode ebe fekere sa nyoma ni nyina ene sa challenges makomienu a yewura Jomahama ebe encounter no dodo na no NPP afine kuro no ankasa no yebe wai ani enti Jomahama amani hunu no 2025 no de NPP for akose ayem fa sa blame no dodo na ama Jomahama enti se dollar efekere ne sia na ekosoro enye Jomahama asem me kan we am wate ase the way economy sitie enu nti na ye budget bia na ni aka bia 2024 2025 enchi seye ni bi wo ho a se Ghana ye sika ye bedi in the next 3 months no eye na akufo ado nhyehyeye na oyeye no enu bi ne de ye adwuma nti yewura Jomahama krono ane budget kronya mfa mai ena obi a wote parliamentary proceedings ase no se amanyoko bia kase me ba metwa bibi mu a wo se ko parliament ansa obi anim nti wan say even including MPs bi omo MPP for kase o kase obetwam ti e twan ni so wontwam DCs BNMCs bi omasua de nim parliamentary proceedings nim se aban kase obetwa bibi mu a ti se ko parliament na parliament dia famra kwan so ansa no mayi afri ho because tamre na Jomahama de etuo bi to yeso no omo de call parliament ansa no yi sa news taxes no efrim that was the time obekaya it was after March obabia yewra kenoforiata ede ne budget na akufo-ado asempa budget ne baaye ma aboso okaifo nyina ni gi say spare pass no ya tete so inti se wonti proceedings asia na say Jomahama so obetwa 11 adintina February drone trial 11 ontimi ntwa 11 mu sesie jese ono ankasa budget no aba na saa inhyehye no ode aba eno beye after March ye kam wati ase ye na memma MPP ni bia mbegina makatro say te se de na no no na mu defend nyoma no ye ma wuncha kotopo I don't care what you tell me memfa ho de obesa wo ka say na hwan no defend aban no defend Jomahama no endi makatro sa nyoma ne mfa me ho say ye no kranko a meka akire me say wa wutie me no kura wom ne say from January February March yebra Jomahama levy betting tax on timi nyimfiri ho because ye won hihye ni bebre wo ho a eda so budget mu
ebi wo kra na ye de saa sika no any IMF conditionalities no saa nyoma ni bi hyehyem enti ebi wo kra na te so ne IMF for ne cancer enti ebehu John Mahama nankasa budget a ebeye after March wo ba bia ode ono ankasa budget eba say budget 3 months no Nana Akufo-Addo budget sika no Nana Akufo-Addo ni sika ene de ko enti mpacho ne de monte ase esa enti na yemu bia ka kire wo say time abahu say eba economy nka governance o ye wo governance wo ho amemu no ene economy nankasa say the wo see ye ema nipa ho tono no o te say eno ho asem no yemu bi after 2026 ene beka ho asem say there some mefa John Mahama na ye nkrofo ene ne ye bi ne sa anyoma no mom ena meka ho asem bri but after 2026 ne de efa amemu pa na afi na mbe access John Mahama na memu ye ko 2025 no bia nim se eye Nana Akufo-Addo ne nhyehyeye ena John Mahama ode ne nsa be hye ase kopin so no ankasa be ye ne de me ka we ama yakoba kamwate sa nyoma nase. You understand? Yenko back time NPP for ba amemu mu no na economy no ejina 8%. Kai say John Mahama ebe free so no na economy na tete a na enkoyi na ya around 3.4. But John Mahama ebe kono in 2017 no Ghana ye call ye nim ewo GDP mu over 8%. E call 8% na NPP for e de ka se Nana Akufo-Addo ba ye no economy no kon nanim no say na John Mahama kan ye Kofi kenkan de John Mahama kan ye man ye pese o ti nyoma bi ase Nana ti ene da so no Nana, so Osha John Dramani Mahama say Ghana's 8% growth in 2017 can't be attributed to NPP. Exactly. And only Mahama Nasemti or say Ghana ye nyine no. Ye nyine no etumi akọ nanimo ha mo pran angotwe. Nana Akufo-Addo ba 2017. One say MP4 can say Nana Akufo-Addo ba ye no. Wabɔ ne ho mmɔden ama economy no outgrow by 8%. Eni bosume be ye num kra. Ode kɔ nanim. Eno na yewura John Mahama na beka say Nana Akufo-Addo ni MPP phone timi nkasa because eye ono no nhyehyɛ ye pa ene timi pia so 2017 no home popoye no eye ono John Mahama enti ma John Mahama kan we sure pacho uti on say Nana Akufo-Addo nso be kono they say economy no nso grow by 7 point something percent and no nso economy sure sa 7.1 no se 2017 etoa so a enye John Mahama de na waye e de Nana Akufo-Addo de ato but what you say sure sa 7.1 hwan no John Mahama be inherit sisi ano say ye de kase 2025 Ghana ye GDP no was 7% based on the John Mahama kan no yentimi nka say ye John Mahama na ama Ghana akọ nanim saa sure Nana Akufo-Addo because Nana Akufo-Addo sika ni bi na e benefit no but what you say to first year no dey sa na two IMF na ye wom no sure John Mahama nso ba ba gi sika ni bi IMF sika no nso benya so mfaso no de abobra because I say that's what IMF mu until 2026 sure enti 2025 2026 ni nyina ebeye IMF economy John Mahama nyoma nkitwa bi betimi aye because unya do nsa kwhye IMF ase a obeye president this way you hu afrim omo de betutu anamo ama because in 2017 so Nana Akufo-Addo beto IMF economy 2017 2018 till 2019 na omufri mu sure but you yet say so let us understand this sure sa pepe so na yemu bi Nana Akufo-Addo in 2017 ahokyere Ghana foko mu no yemu bi yanka a monetary so
obi a woni mebia no na na Akufo-Addo time a me sha ase kan na memo hu nsem after 2018 yeah ene mu bi sha ase born na Akufo-Addo achi because amre no afri John Mahama die mu a ono ankasa dia first year na twem enti ye principle ne say na Nado Danko Akufo-Addo in 2017 me be ya ambo na Akufo-Addo achi efa na economic management it was 2018 sa pepe so ne ye ka kire NPP for ne say sa ne ye no enti mamu metwam futuro ngu nyoma ni se mu se petrol kof esoro dollar ne ho ahwan a minim NPP for be ka se ye ka kire o but the besi bia 2017 ya ho kire no NPP for na akose sure John Mahama de no after 2026 sure definitely because what my analogy na say because the fact is that